Good morning and good afternoon and welcome Prime Minister, Director General from the Italian Sicilian region, Ambassador, distinguished guests. Thank you Minister Mizzi for your presentation. Che il percorso del gasdotto, che è lungo 159 chilometri, Wara kampanja elettorali sħiħa Konrad Mizzi nżamm moħbi mill-medja u mill-Partit Laburista llum 5 tim qabel l-elezzjoni ġenerali Konrad Mizzi nġib hawnhekk f'Kastilja biex jiffirma ftehim li għandu x'jaqsam mal-pipeline tal-gass, dak li kellu jkun propja l-proġett oriġinali tal-Partit Laburista li madankollu kien abbandonat għat-tanker tal-gass li se pankrat f'Marsa Xlok għal 18 il-sena sħaħ. Kif stajtu taraw kemm il-Prim Ministru Joseph Muscat ukoll il-Ministru Konrad Mizzi ħarġu l barra mingħajr ma ħadu mistoqsijiet fuq kwistjoni suppost daqstant importanti.